Ni tariki ya mbere ya mweri Jojo muthia mwaka jwa 2025 na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu cieruthe mwe nkureterete cioko na cionthe cia nthiguru iji yetu ya Kenya amwe na kinya ndene ya kaunti ya Meru. Amwe na ntitwira nkureterete ni Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Abunge ba Meru gukinya Bogeta na aria baringirite ndebe Rais Ruto kwewa kivindi kingi kia wathani. Akariba Kangeta gutariria kurega kunganirwa kwao kuthingatira mpithukiro ya maitha ntere cia Mariara. PS wa michezo Kenya gukinya Tharaka Nithi kuthuja murandi jwa wa kibwa kieni kia Kirubia. Wero TV kugwatanira na Churchill kiri mwago jwa mwanya ntere cia Greenwood Mall onde mambura ja Churchill show jerigeri Jumamosi. Mona niretwa mathithio ni Maureen Keremi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu ciriambiria thaiji. Abunge ba Meru no betite na mbere kuina rwimbo rwa tutam aria ntuko ya narua baethiritwe bakinira ntere cia Bogeta South Menti ne bajukite kanya kuromba Meru kwigika thirikari ya Ruto nikenda kutemera kajira Professor Kithure Kindiki gutwika Rais Ruto gutwika rais kiri ithurano bia 2032 mutugikare no kari kithurano negiki gatumenyithie nkuruki na ndendere ndeta kwa opposition inanga itambesha ko ito kwa Ruto tutam amo weta ko mwetio weta kuroma na tutam. Ni migambo ya mujumbe wa South Menti Dr. Shadrack Moituro kugweta ugeni abunge ba Meru wandine ya Bogeta Isti. Kide kiumia kiabina nande abunge ba betete na mbere ja Meru gutambia nkume ya tutam ki Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakiuga kaumoka mirandi ya witi na mbere bathithetie maturene neria bekeri wirane kathitheka kumane na kugwata mbaru thirikari wiri wadhanine. Nilipoenda kwa serikali kuna vitu kadhaa niliomba na naendelea kuomba, ingine nimepata, ingine nimeandiwa nitapata, na nitaenda kuomba kama vile mtanituma au mulinituma. Na batu tuije siasa je upinzani guteno chiomba utwikia itetongera roji itetongera rami itetongera mbasari batu twaturanye monare biriuma ke thirikari William Samoei na ikyo tuguga William Ruto tutam na Kithure Kindiki long term ketha babu ibukwenda utongeria wenu onthiguru William Samoei Ruto Bueno kweri kingine abunge baraba ugete ndipi Kithure Kindiki bare mugwata mbaru thaiji na ikia Rais Ruto nguge kwa miankengi 5 leo ni woka jokia kanya kwithira akirura gite kyo raisi turi ya Meru Kindiki akaethwa president atothura indirio ngori antu betu ba Bogeta ori twakwiria state house tukwirwo tutige tukenda antu betu kwa utoriuga William Ruto nawe ta mwingana achoke nawe Kindiki athire wijire na achoke atonya ire angia state house tu Moi ari vice president atare president Kibaki atare vice president atare president Kinyaruto atare president ene kuonania igitare kaiya Kithure Kindiki kinyo aka rais wake
so na ndiro kuja nturene akuboerie gakwenda obulita mutaratarene jo bumara o medrikari muthiene mubunge wa Tigania East Improbaburi ethira kimeneria atongeria babarute regani na thirikari akiuga bogote kyo bomba kuguna na kyo mwana wa Mumiru Thaiji methekale ntore ote mwana enwe kachawa ote mwana nwe indata aimbisio ndiwo indata njereko ndiwo indata nontombi bakulukiraja bakeruma na irumi kachongo aende mweti aende onga chongo ni mwizi aende onga nani ni mwizi aende bakuluka mweti nwe William Ruto alitunongangale ne kirato kagateri mweti ngo menjana mukone atakitambao amwangura kirato ai mwangura kirato nondwambi nontubona bareku ba tulamu luga tulamu ai mwangura kirato nondwambi nontwa transformer kirato nondwambi nontbaruji kirato nondwambi nontwa education kirato nondwambi nontwa ndawa kirato nondwambi kirato nondwa barabara kirato nondwambi kirato nondwa stadium kirato nondwambi kirato nondwa maendeleo edwa etoriao mweti akakuwa wantamu utavira bukodira utavira Kenya ndisio bwaretero au nokaya withdrawn kiripotra teto shewero rea kwa rietwa ne motuge kare akari bakangeta Igembe Central ni bachumirite na muthuro jo munene kumeneria makarika jampitho kiro cha maitha ntere chia Mariara wodineu ikarika ritigite mabisa baire ba NPR na murithi umwe batete uturo ni barombete thirikari kubatumira ndege chia kurwa na maitha bakiuga arethi ni bambirite kuthama ni untu bwogwa Marion Karugi gatutaririe bakiaria na ururumbu bwingi nyuma ya utayendo bo wandine ya kangeta Igembe Central kirimpithukiro cia maitha Rwanda rwa Mariara arama bisa ba NPR na murithi umwe baroroerwe na bangi bathatu bakithutaira uturo cibitarine akariba kangeta ni bonanitie kumakira ikarikari na kuria thirikari kiuria iruria maitha yara ya kuonekana ya kithiurunkania na arithi na kuyukendethia na twina kithigiro muno tubaguthirwa NPR betu baroro Rwanda na ngombe ikuiywa kwa tukuromba thirikari ukethwa kamera ni kumurika ambabara bena bakonekana ubari ndege cigaulo cia atumwa ikeya Rwanda ruru wetu na njeshi ikeya edutethia muno kurwa na ambabara itukona drone ithirunkite na areguru ikiona na cia nara ngombe ire itukwenda kuwa atiri atia baka ba utusethera pete politics gaitina Rwanda ne drone ikethwa ni utuma yoro ikamurika ara ngombe ire thirikari na gwesekano ba gukiria machini igoro yo kucha bunduki ira cionde ciegithakene kinyoga loma bunduki kuitana cia niyo because kwena machini ciena sparks oka kwetha drone ne kumurike kona ngombe ka thirikari tena uwezo boto manyanja cio wethe borithi kuremo na manjangile njusi watu hata wakupesiwa na askari mjupia au askari ni wa binadamu na ni mandugu zetu wakionekana kama hiyo drone ilikuwa inawaona hao watu watupiwe mbomu wakufe na watapea serikali wakati rahisi sana kuendelea maneno ingine itukuwa bothuku muno kila siku antu betu bakithikawa na ngombe cio cieta ni bamenerete waziri wa ukari Kipchumba Murkomen nontu bakuremwa wika mitaratara meya ya ukabirana na maitha kinyago ruo salama imbi atiwa kinyago ruo ni mbi kari agarayaga mwanka batu thine ucio onde tuonete na antu bakombota maisha yo ata tutaibwariritie mantu yo kana getha imorome no tura atwire tuminye bu nyorosa hapa jangwa ithirwe magaindi babonde bawita kana na bakwebela ndene ntura cietu na ubosumbura ntu betu na Rwanda kario arithi ni bambiriritie kuthama ntere cia Mariara nontu bakumakira uturubo na ndethia atu asigare bara bate kombo tutethia na no twagite manya netu no me no bara ntu betu alto na gato arrugetue no ndu tomba katui ni reto to no te mana twinde tuthirira mwe bazo tu watu ite no akue no to ne kida thirikari atuthikira no ntu bukone nyangombe chomigethete kiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali
Murungamiri wa ariti ngugi obisine bwa ngavana wa Meru ndagitari Julius Mbijiwe ni ariritie makarika mpithukiro cia maitha akiuga kinya kethira ngavana mutuma na achiritaniritie kuongera mabisa ba ukaria na kubamenyera kiu ni ngugi ya thirikari nene gutigira ukaria, akiromba abunge kugwatanira na ndwangi cia gitumi gutigira ukaria bukurikithwa na atariritie kinya Kinyamara kiria thirikari cia county chigukurukira kumane na nkuchanio cia mutambo jwa uwezani kandarathi. Muthuru Muriuki na aranirite nawe na gututumira riboti eji. Tongeri wandiko obisine bwangavana nwe Dr. Julius Mbijiwe augite nontu bakurigania kona mbaba gicokera ndene kaunti Meru gwandiko mema 3 na thirikari ya kaunti Muturi ekiriki ikurakarite ma kwino kiri monkantu kwira ya icho iria kwagire wambantu kwe mama itajadatu nontu bo gateka kona jaka inkurukie wamba nontu ne atia gumba gutwika antu nkurukie budget igana bakomba kwitha bakiuma counting bagatonya Meru bakaringa ng'ombe bakaumara na chio na ng'ombe itukumea chieta kaora taka ikumatuka ya bikibiki kana ngari monkai yeta ikaura na bakeja kairi bagachoka na bakeja kairi etho akirotera bunge ba Meru na kubera kaginda kakanandi ipabiri wikerwaria rokorire mantu jokaria ndene county Meru na Gapui inyakethira ngavana na kugeria za county gomba gutetheria mantu service purely security in national government. So inkwenda kuria members of parliament in Meru County is a time by their petition and a serious petition through national parliament to the relevant security agency, the Department of Security, kenda bomba ku address this matter once and for all, and preferably to force operation yumba kwede kiride kandene ya Meru County. Not these people Meru can't stand this any longer. Abna bubu Julius Mbijiwe etho nyakirotera thirikari nene na kweno mwanka ithurekeranira thirikari cia matura ndikenda gutigira ati matho jaja aretwa ja kurikithia ngugi ija gwitaniria mono akiarire mantu jege procurement. So for example the EGP yeteri na nditwinde tweterete court ruling yayo ya tariki 5 counties iriau itiromba kuidia a lot of procurement. Counties itikome the system iregamba kwide gitumirika mweri yoyo kuma tariki 6 no kethi kwa ina consultation kuma mwamberio kwatuka the national government ni consultate governors baboli nyamba maoni jao na wananchi nyamba bakorwa maoni jao kwatuka gutethera kwina kuruma ku impose kwikira kwa lazima IGP kwa lazima nitekadidwe kurinde kuda kuna discussion na system ikomba kuda ikomba kwa improved ikomba gitethia counties na the national level at the same time. Akigo ndobobo botomete tinambere barongama kedwangi mwanya cha thirikari. So my appeal is national government, you have a big responsibility to consult the counties also in the operations. Not otherwise project chetu ikethe ikilagi behind kutuika tu kinyamonka mantu ne jakura project itomba kwa implemented at such a time on department will the ndiro rolete out kwatuika akimembi tweterete akeronzi no ntuwambura lakini inge kwatuika already they are doing work there but nandi sibete chike they at the abeyance non they are not able to move. This should not be happening for us to be able to ensure that devolution works. Muthuru Muriuki, Oro TV, Mutirijo Kangangi. Itana mbere kurumira nteto chietu ende tugichokera tukakumenyithia buria MC wa municipality niwe Caleb Mutethia ethiritwe akiuria ambunge amona kinya senator ba county ya Meru gutigira ukaria ne bugu kurikithwa ntere echamiankene ya Igembe hamwe na Kinyaburi. Dhongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati. Ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI. Na nawi gorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake. Turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka, kana kitengela, kana kirogoya. Turingere thimu, kana utume WhatsApp kiri 0729-628-199. Rhino Gypsum Studs and Channels. Bei nafuu, bidhaa za kudumu.
Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi no kanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangita ngachirewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama, eria ungora ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha turugiro nai. Lisha? Othai. Ndabu. Kunda karia ka. Naoni. Kinya gono kwenda? Ndio bo. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. The Meru National Polytechnic, a national center of excellence in technical and vocational education and training, proudly invites you to the 6th graduation ceremony under the theme, Celebrating Excellence in Skills to Transform Communities. Join us on 8th December 2025 from 9 a.m. as we honor our graduates, applaud innovation, and celebrate skills that are transforming communities and shaping the future. You can also watch the event live on our socials, YouTube at MNP TV and on Facebook at Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. Jambo! Welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts.
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio baba. Karibu kiti. Yes sir. Kumenyidia ate wetu kazi ona ndizi. Yeah! Mbie mwende. Bado mwenyewe choke onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwingima ya Lea Premium na chapati na muroi komeruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria njai hakuna njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kavule na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Gichokera na nteto nkuru KMC wa municipality Caleb Mutethia Kibuko ugite rwaria ruria rubati kwithirwa rukikirwa kuma kiria tongeria ni guchwa ntaira cia gukinyithia muthia thina ya wagagia na mpithukiro cia maitha kaunti-ini ya Meru. Augite kinya kethira ngavana Mutumani achiumitie uria akumba ukariane ngugi ya thirikari nene na kwa bunge na kinya seneta wa Meru ni babati kuongera kathari kumenya uria ukaria bugacho chokera miankene ya bore na igembe mutuikare katumenyithie nkuruki atikuthathaina ndi rwaria tukwaria Meru 101% irwaria rwa gukonyi wamba ng'ombe bura bwenderete ni migambo ya MCA wa municipality Caleb Mutethia akiuga rwaria ruria akirobati kwa Meru thaiji ni rwege mpithukiro na wamba bwandithia buria burakarikire ntuku inka ikurukite miankene ya bure tigania na igembe akiuga kinya kethira ngavana Mutumani twithinkia na riririo untu bubu ariuga ukaria ni ngugi ya thirikari nene na kou ariuga seneta Kathuri Murungi na bunge nibo babati kuonania katharika weguru ya nteto iji mono akibameneria ni gwitithia siasa ja tutam na mbere ja Meru bakethira bakiurirwa ni kibathurirwo ni mukari twinda itukuga mantu a tutam netha tutwina u kaunti tukwaria mantu a tutam but tukorirwe irresponsibility yetu twe abunge tumenya the responsibility ya twe iwe security is the most key ila tubati kutha tukiandress inio tutam na rogo ketha kwithro MPs bumarite bakandress issue insecurity mantu jo ja tutam je ja tuthirite twinde equally lakini nande na makosa jali MPs betu no bethe bakiara area mantu tutam lakini mwananchi na ande kuruga gukua na ndarita bunge bonde rojo barionge bure ntukwe winge bete tigana na barekerie gembe kuona mathina jara karibu kurukira miankene u na kiuga kirwa riro rwithere rukegia kiukaria na ndina ro tukuwa ng'ombe chetu bure
tukua ng'ombe chetu tigania tukua ng'ombe chetu igembe. And then at the end of the day kiragi kwarirwa imantu atutam na empowerment utimtu kwenda empowerment theiria antu betu bagukua na bakuinyirwa umania na mpithu kiru cha karekere kiume kithiruba mwe bata moturo jao na bange ndithia cheo chethrekiwa na ndebobo nebo gambibwo MC ojo atubati tuthithia ithirwa the county issue ire kwandresiwa the only problem ira tuino imenya gukejika bagukutangaswe a state of emergency whereby we feel that as a county nothing is happening no antu betu bagakwa in a single day with the antu batano bagukwa ng'ombe gana ikuiwa kiripotra teto cia weru ria kwa rietwa ne motuge kare Gavana Muthomi Njuki na ugite gukinyaniria kwa kuthondeka Kirubia Stadium ni bwithirite bukirema kwa miaka 10 akiuga wagirithia bwakieni giki ni bubati gukinyanira kwa ndene ya mieri na izite kuthingatira kuretwa kwa mukandarathi umweru nawe mwandiki munene kiri rwangirwa michetho augite aria gutigere ni guntu kunini agikira akari wira ni bwa stadium ya kirasi kia iguru. Martin Mugambi na riboti tariria. Ora kwaraganu gukathondekwa nyaki embega kwando akienini kinene gia kirubia gicigo mbunge gachuke gamba ng'ombe bobo ikuringana na PS wa michetho ndeni ya nthiguru ya Kenya Elijah Mwangi. Tunamalizia mambo ya nyasi ili iweze kukaa kama ile viwanja ambazo tunaona kwa TV Nairobi na mahali kwingineko. So contractor ameweka watu hapa ili aweze kumalizia, atapewa technical advice ili badala ya kutumia ile bolea ya wanyama tuweze kutumia ile bolea ya duka. Mambo ya running track tunasema tuko na 6 lane 6 na kini tungetaka 8. Walakini hata kama hiyo 6 ambazo saizi ndio iko hatuwezi kazuia wenye ambao wakitaka kufanya ile michezo ya kukimbia. So hiyo itaendelea tu. Mwangi akiaria kagita karakuriungitwe kienini gikingavana wa county no Muthomi Njuki. Tulikuwa tumempatia hapo mwisho wa mwaka huu 2025. Lakini kuna yale maneno tumeona na governor tukaona ya kwamba ni vizuri tuweze kupanua mahali ya watu kuketi, watu mashuhuri, the VIP na holding room pale chini ambao kama game inaendelea wakati wa half time wanaweza keti wakaweza kuwa na mazungumzo. So hayo yote tumeona ya kwamba inaweza chukua muda ambao pengine miezi 3 miezi 4. Kagita kungavana Njuki ariuga kariba county ya Tharaka Nithi bakonoga igwetera kurikwa gwa kieni giki gia kirubia. Our ask PS is that if we delay this field with more than 4 months, if we hit April next year without this field being utilized, then that will be justice delayed and it is equivalent to justice denied for the people of Tharaka Nithi and the youth who used to play here, who handed over this field out of their own goodwill as a community, and they have not seen anything that has been useful that can happen here because the construction has taken a long time. There's nothing wrong with making a mistake. The problem is repeating the same mistake again. Njuki andikite gutire mutongoria kuma minister ma PS man director na nginya tongoria bange bakimichetho ndeni ya nthiguru ya Kenya bataroriunga kienini giki indi gwa kagita kaya gutire buchenchagia nontu bubu no abuthiete na mbere gwankana na gwankania kariba county no. We are determined as a government of the Tharaka Nithi county government to give you land in Kadwana that can build a standard, can be able to accommodate a standard field like the ones we have seen in other parts of this country. Keri potrande to chaweru kuma gicigo mbunge gachuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.
Niko kujeri mwagojo munene Greenwood Mall area iri mutindwa onde Weru TV bagwatanirite na muthekania uri nkuma Daniel Ndambuki uria huizikene muno Churchill gotigira mwambirio jwa era ria thigunku nduka nichionete kanya kugiria biashara ciao onde mamburaja uthekania ja Churchill shojerigeri kuthithika guntuko Jumamosi izite nindhuranirite ripoti iji. Nanita DJ Denny. Na mimi naitwa Misty. Na DJ Tush attend. Juketherwa jure mwago na nkanya otarara kuona Meru mweri jojo gukungwira thigunku. Weru TV ne guchancha murakariba Meru na ibindi bia emwe kwemwe Greenwood Mall. Atangazaji ba Weru TV na FM kinyane bonete kanya kwaraniria na Daniel Churchill uria weregeretwo kureta uthekania bwa mwanya Meru Jumamosi eje. Meru County, we are planning a show up at Greenwood City City siku ya Saturday. 6 tutakuwa na comedians wale wengine kutoka Churchill Show, akina MC Tricky, akina Teacher Wanjiku, all those plus artists wa hapa Meru pia. Churchill na jukite kanya gochokeria nkatho baraba mugwatete mbaru irio mutujwa Lea aria kinya biashara mwanya ndene ya moleje chiombete gwitumiria. Hiyo unga ya Lea. Palea Millers, thank you very much. Shule inaitwa Merisho. A school, the best school in Eastern Central Africa, iko pale Isinya ya boys. Tuko na KCB Bank, tuko na Java. Duka itagwa Victory Furniture Meru. Tio twendagia iteta ino mukona twikaririte and quite a lot more variety. Nkurukini agwatete ogeni ya Meru bonde gukinya kurio ntuku ya Jumamosi kenda kuna ngwambaru. Kwanza to thank also Weru TV and Weru Radio for coming big through in a big way. Wamekuwa hapa kutoka day one na hii sio mwisho. This is the beginning of many things tutafanya. So kama hujachukua tiketi yako kwa Madfan, make sure you're here on Saturday tarehe 6. Setup inaanza hapa kuanzia kesho. It's a lot of work itafanywa hapa. Lots of music, lots of laughs, lots of food, lots of good vibes, and most importantly wewe. So hope to see you then. Ufike mapema. From 5, show inaanza 6:30, and then we're going to have an amazing time. I can't wait to host you up at Greenwood City Mall. It's a beautiful mall. Maureen Kinya, Weru TV. Nikaekewa chapati na sistangu. Na kuna mahali tulikuwa tunacheza mpira hapo nje ya kwetu. Na sasa sitaki kushare hii chapati, nataka kupita straight nikashare na jamaa moja huko. Sasa nikipita kumbe hii kamfuko hapa ndani na nilikuwa nimevaa kinyasa kametoboka hivi. Chapati iliangukia hapo kwa uwanja. Onde nthiguru yonthe ikungwirite ntuku ya mukingo kaunti ya Meru mambura jaja nejathithikirite chukurune ya Maritati wodini ya Kisima gicigone kia Buri. Muoroto jwa mambura jaja ni kueza na mataro ja gukaraniria bwega na ajiba murimo jo na gutigira bate kwathurwa kana kinya kumenwa. Rwangi rwa ugima kaunti ya Meru ni rujukite kanya kutheria nguto iria chaugaga Meru ni etongeretie na murimo jo jwa mukingo. Kakimutegi na riboti tariria. Mambura mama kwariria mantu megie murimu wa mukingo na mambura marama rutha wa tariki 1 Disemba maruthiritwo cukuru ya primary ya Maritati wandia Kisima na marama gukinyetwo na atongoria mwanya bario bogima bamwire thirikari ya kaunti ya Meru na watimbaru mwanya na thimwe twe na Arua ni one race one goal. One race safari ni mwe na tuende tulengete antu amwe. Tisa sawa? Tulengete antu amwe na utulengete ne kuthiria kana kunyichia infections cia AIDS. Ugatengera uma in new infections ila tiere chirio ila nyinge tumeta area yetu. Na ikyo kwa na bende na Arua jojo kenda tumenya mento yako. Tonto twatebegera Meru County onde uwekari. Area Kisima infections chikwambiri kugitatia witia ibukugwata na arana kukuringana na riboti ya kaunti ya Meru na anto nkurukia 2023 na nkurukie namba 31 nthiguruni giuta tena burangu tuchugaga Meru ni etongoretie na anto bakiurwa kuri ugo bemenyere 6700 wale wako na virusi ya ukimwi in Meru County.
na nkauga na mbeu ni nene ntekwenda kumbongera ringi ti sawa uzwa ngwenda ngwate kuongera ikare nikatungana nene riku sirikali ira cirayara huduma ji sirikali nkai itukugeria nande kutuika mwaje wonde noete tu akona dawa sirikali ira irakuye noe kinyana dispensary atuwete kwa ndio roitani ora mtu tueta kuchwa dawa ya mlimo ya mchoma kana kibala kinya mlimo muluka tukitata tutungatirwa chimenyere no ingere kurwe omuntu na ingere kurwe omuntu na ingere kurwe we nitekaja kurumana kana thithiatea amwe na bobo manto magutenga baraba yetu murimo oyo manto mando acha miombere na mimba cha mapema mariritwa mamburani mama. HIV does not define you. You are more than diagnosis and you deserve love, respect and dignity. We must break the silence, break the fear and speak boldly about HIV. We omba gwita cibitari facility wetheria mtu kumenya ukauga ai narua ntechukia inkuona vikia yau no kweja na ndawa so totige ku discriminate people living with HIV. Katika area hii sana tumekuwa na hizo issue mingi, mambo ya early teenage pregnancies, mambo ya gender based violence. Tukarie twana twetu no ntoni ora nduga bothoku kana gwakare kaithiretwe no unya kuigwa bothoku ora gyaku gothite kana kae kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripota ndeto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi. Onde nthiguru ekuririkanwa mantu zegie murimo jwa HIV AIDS nitwaraniritie na Henry Kimathi uria ni mwarimu ndene ya cukuru yari ya Maua. Kimathi ni atariritie kinyamara kiria akurukirite na njira ya kwathorwa akiromba mbeu mbithi gutigira ni bagwikaria kagita karia bagutuma ndugu chekiwendo gutigira ni bakwirigiria gutonya ugwati-ini bwa murimo juu. Narwiri ntuko ya gukungwira baraba turaga na murimo jo mukingo na gutea baraba tutigite ni murimo jojo iri ntuko ira yambiririe mwakene jankirie magana kenda ja 48 ni kambuni ya ugima bwa mwiri bwa nthiguru WHO aria moroto jwao ni kurwa na murimo jo na kugwata njara baraba gutura na ju na narwa Kristo ndio setu cia Weru ni turiongeri nomo baraba kurwa ni murimo jojo tawe Henry Kimathi uria ni mwarimu Maua Girls na janete rogono rwa Weru wa murimo jo mukingo. Marita ya kompeta Henry Kimathi Mukiri. We da tested 21, which means like 24 years you don't have any positive. Lakini ngitikindaje tu ambetalia. Nintubako akantari document kuna information ya mantia testing. Na ririte mathina jaria kurukirite ni mpanga yeje aria ni kwithiria ati kwendwa. Challenges ni jengita stigma discrimination. That is around kona utukupea anto utukwendwa. Nona nete yoruria werera kurukirira gicwango gia warimu na ratetekerirwe na mpwe akiuga TSA ne atonyerere. Urakoinda mwarimu alipotango ine aka bango immediately in my case kanda atawa ndikatwa kanya misho ndikuletwa chukuru ndi tanada hii mawangaos turale manto ya 20 years ago. That was I think 2023 kita mwalimu kwa tuko na beta chukuru in the first place TSC mfozi ko betikiria ndikutikirwa kwa derwa mwalimu ambira ndio ngo wetikiria lakini no let republic about the status itaba okera ko ntoko ngira crisis ko itango ya kumaka kimagira ko tegata grasine na etemataro ndukimbithi kwimenyera kumanya na murimo jojo. Kabe bagora mero ni ante baimenyere especially anto abanake ko na ndi anto abiri ko dabari kwa so bakaba dia mantia no properly to avoid such cases no to ko kuna cases ja pregnancies HIV the same. Beth Mwindwa, Weru TV. Ni kuma kiri rugono ru ni otukuona kanya kange ga kunoka endi tugicokera tugakuonia musafara jwa Green Life arajwithirite tugikinya ntuku ya Narwa.
premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse? Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu sichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Waumbirie wajue premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha premium Kavagara, kwa raha ya familia. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Guys, mwazeni wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Kambuni ya Green Life Crop Protection Africa no itite na mbere kuguna arimi na mataro na kinyanda wachia gitumi kumenyera imera biao aria ntuku ya narua pakinyitie ndionga yao thokone ya Kanwa kauntini ya Tharaka Nithi. Atangazaji Bawero TV na FM Kuruki ne bazukite kanya kwaraniria na arimi mantu jege mukingo ere ntuku ya kuririkana murimo jonthi gurune. Morgan Mweti na reporting Kuruki. Narua igukari ntuko ya 11 ya musafara jo Green Life bagwatanite na Weru TV na Weru FM na ijukinyera kauntini ya Tharaka Nithi. Musafara jojo ijoreketie kauntini ya Meru na Isiolo na arimi na akari batigibagunikite anene kumene na kambuni ya Green Life. Response ya arimi ibawatete mathomo bwega no twikoringira wathimo mono sana kiore wandawinu nkabatheana dukani na ire temndende twega no atukwatanite na World Day ya end tomba kuthomithia arimi na arimba response yao ndukini ya cionde arimba kuya dukani na ngari tubakuthia kuyukia ndawa ni nkoromba arimbende utu support you na twende kuwatania na ngire kwa protection Africa Limited tukiuga your growth our growth ngotia kuma tukabeta county yenu ngotia paketa to county ya Embu lakini response yangu hata within
ini Meru County dakani county na Isiolo iresponsene mono kulinga na bwa tubakona TV ni na bakini ngai adimo na bakini ngai nyapu ni sapote sapu atopatu na home ground ngoti anda usetu siende tebwega na ma promotion yen nena mono ni toka ningu bwega no to TV na radio no to tete ya kumakia tinda cieto na kumakia tirieto ngindai nayo kuma ntuko erojo tukebera kathe tukamumiru na tutonye ntere inge Kenya tuambiritia na kaunti ya Embu na chokerie akariba Meru County Tharaka Nithi County na Isiolo County no tugoto mukira na njira enzi na kwambereria ntuko eroyo tukomba kwethera tukiaramia malabu yetu na tukomba kwethera twitonya ndene ya Embu County ara tukambereria Kieni twete Runyenjes twete Rukuriri Kianjokoma Manyata Mutunduri na Mbreke mwisho kethire Embu kiomia ketwete takione from Tuesday to Saturday tutakuwa Embu County. Morgan Mwiti, Weru TV, kuma kaunti ya Tharaka Nithi. Ngwataniro ya Ameru kaunti ya Mombasa niritete mukana kiri mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bore nikireba kuga ni mubunge ojo kugeria kuthangarania ngwataniro yao bakiaria kagita kama amburaja gukungwira miaka ire gikundi-ini giki baugite Mpuru nethirite akianda mbeu achiarumena gatigati kao kagita karia ariungaga ntere ijichambwa onto buria bote bagwiritie ni bachokerete ngabana mutumankatho baki uga nethirite akibagwata mbaru Mwende Mwiti na gutariria kaju ka kariba. Gikundi kia Meru barabatura Mombasa Meru Community Mombasa Welfare Association ibayanite mukana kiri mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bori gukulukira miambo eke irabakuwa ni akwathura na memba bao. Mheshimiwa Mpuru to stop meddling with the affairs of the Meru community in Mombasa. Ile sarakasi anakaa naye Meru ya kutukana kila kiongozi akae naye wapi? Sisi hapa Mombasa, if we continue to meddle with the affairs of the Meru community, we are going to pump the knowledge to his empty mind. Bakiare kire mambura ya yele ya ikundi keu ibamenerete mubunge u nonto bakuliunga ntere ushamboa na kuanda mbeo shia ubathurana. Mara moja si mara mbili ametuacha tukiwa divided kama viongozi wa jamii, kama viongozi wetu wa Mombasa. Kwa hivyo sisi Mheshimiwa Mpuru sarakasi yake akae naye wapi? Huko. Na there is no project. Hakuna yeye haja kuja kutusaidia. Ametusaidia na nini? Ametuletea kofia za no peo mnaziona? Chama no ikundi kiu Alex Kobia kiaria na irete antuba ngwataniro no yekethre kibatethia mno kaitakato kuyirite ithurano bya 2027. Kwa pamoja kuna manufaa kwa sisi kama jamii ya Wameru Mombasa. Wakati huu inafika wakati wa siasa na sisi tunapiga kura hapa, ukweli ama urongo? Tukipiga kura hapa mpaka tusapoti wale viongozi ambao tunaona watasaidia watoto wetu kupata kazi na watatusaidia kama jamii ya Wameru hapa Mombasa. Kobia na etere na mbere gukumeria gavana wa Mombasa Abdul Swamad na seneta wa Meru Kadhuri Muronge na tongeria bangi baraba wita na mbere kwa tambaru ngwataniro eu. Kuna wale tumesaidia na ambassadors hapa kupitia ofisi ya Mheshimiwa Gavana wa Mombasa, Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasri. Kwa hivyo pia yeye ametusupport kama jamii ya Wameru hapa Mombasa. Tunashukuru wakati kulikuwa na shinda ya miraa na mogoka hapa, kuna viongozi walitoka Meru, Mheshimiwa Kadhuri Muronge alikuja tukakaa hapa na tunamshukuru kweli pia yeye ametusaidia. Kaito county ya Tigania East arimiba mitethia Farmers Cooperative kinyabo ibamenerete mubunge Mpuru wa Bori nonto bakureta antu baita mite ya makadamia na kaoa kenda kwaya na kanya kanyumba sha affordable housing. Mikandamia ya society iraitangiro yonde mikandamia over 500 na mikandamia kureta over 5 million per year. Utire muntu wa society aurua kana murimi aurua kethira miteu yitangwe katone tu grupu ya katone Mheshimiwa Mpuru ya na grupu yanto abariba itange mete neo so tukauria mete society ya leke muntu na burijindenti ndeto ino ukinyele boboya baadhi tukoreana na kwa affordable housing lakini katoku atere katokoria atere ne ata nyumba tio kwa euro interview andi pia anto bandete interview baadhi tukoria no ndobo
muntu ni muringanithia antu na gakwenda turana. Arimi bau bakiari bauwete ibaitete kirikoti kenda kuchoa kuriwa ni mubunge u nontu bwa sara iraba ikirite. Kwenda ibondo tuletere kenda tuta kotini ature asara atwikirite nontu mikandamia eu itona mpesa nyingi muno atukubitangweje. Mwende Gitonga, Weru TV. Rais Ruto ni akinyite ntere chia Embakasi na aria ruguretie nyomba chia Boris iria chia kine thirikari na muoroto jwa gucokeria mabisa ba Boris gitio. Ni achokete aromba uchunkoni kuthithwa kuthingatira gasagasa rere thiritwe gikujirwo ntuku egoro kanisene ya PCA ntere chia Kariobangi kagita karia Rigathi Gachagua arakinyite kanisene ijikire mambura za gucokia nkatho. Raymond Mwenda ari na nteto tariria. Rais Daktari William Ruto na ikinyite sukuru ya polisi ya Embakasi kaunti ya Nairobi kirewekirwa nthumba kwa masibu na anini bao. Karibu Mheshimiwa Rais, kufuzu kwa kwanza kabisa kwa maafisa wa ngazi ya ngao. Ruto na bakathete masibu na anini bao nontu bongwe yao ya kwandikithia arimi. Ruto akiwa rira unkumire obisine kware na arimi 3,300 baba ciandikithitie na nyuma ya ciumia bithatu masibu na anini bao ibaitithirie nambe umwanka milioni 5. When I came into office, we had only 300,000 registered farmers. But in a record 3 weeks, chiefs and assistants across Kenya raised that number to above 5 million. And they did it free of charge. I want to say congratulations to the chiefs. Rais Ruto na muthamitio umwe wa askari kuma nyumba ira bari ya ciambere mwanka nyumba injaru ira thirikari wakira polisi ndene ya sukuru ya polisi ya Embakasi Nairobi. Moving from a unit hut to a house. A very comfortable one. Yes. This is exactly what we undertook under the affordable housing program. We have a program for institutional housing. Rais Ruto no ugite mubango juju eta na mbere ntere mwanya cia Kenya na Rais Ruto ugite ba waka nyumba 17,000. So for our police officers we said we are going to do 17,000 units. So that in different parts of the country. So I know many of them are in different stages. Ruto nongelete kuwa ibeyanite nyumba imwe kire askari ntere cia Chuka kaunti ya Tharaka Nithi. We gave away the ones in Meru. In Chuka. In Chuka. Last time the officers are very comfortable. Yes. Okay, my friend. Ruto na morite munene wa Boris Douglas Kanja kubayukirie talera kiwatho barabonthe barawatikana ne sangaza kira umire kanise ntere cia Kariobangi na arora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua arari ntuku ya igoro. Tumekubaliana ya kwamba sisi ni nchi ambayo tunafuata sheria. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali. Na nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria ndio tukomeshe uhuni na mambo ambayo yanaharibu usalama katika taifa letu la Kenya. Raymond Mwenda, nteto cia Weru. Ariti ngugi kiri thirikari ya kaunti ya Embu ni bekite mathaganthi bagitetani untu bwa gutererwa kwa mbeca ciao ni borite thirikari rungu rwa ngavana Cecily Mbarire kuingia mabataro jao kenda bomba gucokera ngugine gutungatira mwingi. Rita Mwaniki katutaririe nkuruki. Aruti wira ambonge cionthe cia kaunti ya Embu ni maigite miro yao nthi. Marauga ti aribe misara yao ya mieri 3 na undu uria matangivota gukirira ringi kuona muturire wao ni umaumirite muno. Here gave the county a notice for them to do our grievances first 14 days. We went to a meeting that was chaired by none other than the governor herself. She gave direction. In our own understanding, we extended the same notice by 21 days.
and those 21 days ended yesterday midnight. Ni marongerera kuga wanaambia iria matinagua cia wa mweri cia kurivwa thiini wa mvonge ngurani itikoretwe ikirivwa vali mieri 6 riu. Ongeza za wale ambao wanafanya kazi na contracts wafikishio minimum wage. Tuko na ile grievance ya wage ya third party. Zile pesa ambazo tunakatwa katika mishahara zipereko katika taasisi ambazo zinafaa, kama ni insurance, kama ni bank loans, kama ni retirement benefits. Hizo zote kwa miezi 6 hazijaperekwe, na kwa mwezi mmoja ambayo tulikaa chini tuliahidio by today watakuwa wameanza hiyo process na watakuwa melipa. Third party deductions hazijalipwa. Tunajua ya kwamba kuna gratuity kama za walimu wa chekechea ambazo hazijalipwa. Kwa wale walimu walifanya under contract from 2014 up to 2016 hawajalipwa the young gratuity. Na varia marauga ti makorwa magicoka wira ringi nginyagia mateta mao makorwa magitangikirwa. Kama hayo masuala yote yale tulisema na kuweka watu wa minimum wage, mtu anafanyia serikali kazi analipwa 5,000 na unakuja kumkata pesa ya SHA na unamkata house levy. The same way they implemented pesa ya SHA na ya house levy, waongezea wafanyakazi pesa ili waanda minimum wage. Na kama hiyo masuala yote ambayo haitatekelezwa na hii serikali, tutaendelea kwa mgomo mpaka siku ile matakwa yetu yatasikizwa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Njori Ncheke ya Tharaka nĩ gwatanĩrĩte na gĩkundi gĩtĩ gĩa kĩthirikari kũmeneria bonene ntano ciarĩ iria cionekaga gwĩtithwa na mbere nteriu cia Tharaka. Nĩ baugĩte mũtugo jo nĩ ũgwati bonene kĩrĩ ũtũro bwa mwana wa mwarĩ na nĩ ũntũ bũkũrũki buru nĩ kagita. Baugĩte bageta na mbere gũtũmĩra kanjũ kao gũtigĩra nĩ bakũrwa na mũtugo jo. Paul Kabithe gatũmenyithie tarĩria. Njori Ncheke ya Tharaka barankoro kiba meneretie anene ntano ciana bare tini kintu kingi turuga tukathi mbere gukuria ugintu iregetu kiria kina umithio na kiria gite umithio tugatigana nakio tugitejanie na tukathi mbere gukuria antu betu na mwena wa kithomo na tukibakana kanukia ria kwenda na mantu mama mantano jari na kugura twana kugura tukinyitie miaka na gutigana na mantu mangi monde menkitukia mate ni magwikira ana bari naka ugwatini Daba kairia kagita karaba kuthungurumanite amwe na nkiametera kithirikari kenetari det Kenya nterino cia kariga. Tumeamua ya kwamba tutaongoza tukiwa mbele, hatutaongoza tukiwa nyuma. Hii mambo yote unaona tunapitisha hapa sisi wazee wa Njori Ncheke, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba inatekelezwa tukiwa kwa mstari wa mbele. Ya tatu ni ile kutengeza hii siku za uzoni za watoto wetu. Kagitani waku ankia mababatariretie. Besi pigana hiyo vita peke yetu, lazima tushirikiane na other stakeholders, lazima tushirikiane na community, na Njori Ncheke being the key stakeholders wenye ni custodian wa heritage ama culture ya Wameru. Tukasema pia they are very important stakeholder, na number one vile tunaweza shirikiana na wao ndio tuone vile tunaweza punguza na tio only kupunguza but to eliminate completely. Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Mbita wa Paul Gwakabithe.
Au ni oto akinyira muthia jwa nteto chietu cheru themwe wona cherunga matha 3:30 ninguchokera na nteto iji na inge nkuruki itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya, mona ni rioto mathithio ni Maureen Kirimi. Iji ni Weru TV.